Dragane, kao završi, Čale se zove Dragan, završi potkrolje, kaže jes. I oni se ljudi penju ovdje gore i možda zamisliš kad su ušli na vrata ovdje šta je prvi čovjek video. Ti sin kaže radi u nasi, brate, šta je ovo? Znaš, čovjek, tri monitora, kakav je ovo studio, a amatori ne zna šta da mu kaže, pa kaže drži radio program kao. Zato što ni on nema pojma šta ja radim ovdje, razumiješ? Mislim, zna on... Kad si već rekao radio program, brate, Majkin, dođi mi da uzmem seljake neke ovdje sa tamburicom, harmonikicom i upalim i čitam ono sa papira želje i pozdravi, kao na radio klasu ili neki takav radio. I onda, ne, želje pesama. I onda okrenem se orkestar, kao šarenica sa matkitom i oni krenu. Pa opet ja. Srećo, venčanje, krštenje i tako dalje, želi baba Smilja, deda Rade i tako dalje. I opet, svaki taki. Mislim, ne znam, ne želim da gasim kanal. Kad si već rekao radio stanicu,